Dobrodošli u psihologiju stvaralaštva. Ajde da istražimo o čemu se ovdje zapravo radi. Da razjasnimo odmah jednu stvar. Problem zaista nije u nedostatku talenta. Pravi problem, to što stvaramo iz buke, a ne iz one prave suštine. Živimo u svetu preplavljenim informacijama, ali čini se da imamo sve manje razumevanja. Svi pričaju o uspehu, zar ne? A zapravo, retko ko poznaje sopstveni um. I da, svi želimo promjenu, ali ključno pitanje je odakle ona zaista kreće. Zato da budemo načisto. Ovo nije još jedan kanal o plitkoj motivaciji i površnoj psihologiji. Ne. Ovo je prostor gdje istražujemo suštinu. Kako misao postaje delo i kako postajemo svesni stvaraoci. Ovdje zajedno učimo kako radi gradimo disciplinu i hrabrost i pretvaramo znanje u akciju. Dakle, ako je dosta samo informacija, ako se traži stvarna duboka transformacija, onda je ovo pravo mesto za to. Pridružite se, pretplatite se. Jer na kraju dana vreme je da se stvara svesno.